Ngisu ya kereng kai mau perlu. Sana ngisu ya kereng suti ya. Ju, medan nendon sebenarnya le. Nandun me. Mi ale agam noli suap meni ikut naik. Ni new bride ya. Kasemlah juga ada me, kapur suap ngan tek me, padok padat me, pa. Dok nak tin tu me. Ni jingbit new bride ya. Kapur bayar good night tu me, padat padok me. Na ili mi pado. Ni me tu me sakataru habis tu me. Nang ne sentur me. Na sentur. Hoit me. ऐसी लड़की बनने से क्या फायदा जहाँ तुम्हारे पापा किसी लड़के से बोले मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे प्रिंसेस की तरह रखना। Me balik kumno. Mangaro me suaban ikut naik ya. Ngapa do ismla janga me. Bat ko ong ruk ba. Ko ong do na me. Ngong do na sentur. Ko ong do na me ko ong. Ha kepur ba. Kamut benda. Kapak bahat me ban pensya sentur janga. Ha kepur ba. Kamut benda. Nah pensya na jisyong. Dah jisyong. Perlok. Contation rang. Wat ju ya padok lumar. Yaki semla jumpi. Yaki pensya. Na jisyong. Ngiyasyu keren setia mau perlok. Ngiyasyu ya keren ngisu ya keren kai mau perlok. Sana ngisu ya keren setia. Ngiyasyu ya keren setia mau perlok. Job, Bray. ya like, share, subscribe, bat komen. Komen ya gini video kijungi saya sempat hak next video mau perlok. Play Shibun.